assalamu alaikum musidɓe yiɓɓe min hiwri ko min salminima min landiki so tawi ɗon e jaam hannde kadi ka télé meɗen Jama TV ɗo comme no andirɗon noon hannde kadi e yitidi e nde alarbare ko yowiti e o émission men waɗowo e 20 heures on kala gila ka 20 heures o yoni comme no andirɗon noon émission needi e jikkuji men e haray ko ɗo min profitata min hiwro on nokku kala ka wontirɗon onon e ɓeygureji mon meɗen encouragé on kadi e ko ƴettoton tanji mon ɗin kon fopp e fi darugol Jama TV fewdo o saay ɗo no andirɗon noon haray alarba kala alarba se yitidi e yewtay o émission e yewtay toɓɓe ko yowiti e o émission men needi e jikkuji men haray noon e toujours hiɗe yiɗi fensitanede anden ko honɗum woni e nder o émission needi e jikkuji men anden ko honɗum wiyete needi ɓuure faltade moƴƴa ko honɗum kadi wiyete jikku e ko yowiti e toɓɓe wonɗe e nder on émission kadi ɓayɗon ande en memiɗo toɓɓe hewɗe hiɗen sati kadi memude goɗɗe kadi ko ɗum waɗi haray no andirɗon noon hannde kadi e yitidiɗo e musidɓe meɓen ɓe waweten naɓudude ha ka leer on nangge o inchallahu e ko adi kon en salminaɓe min nan assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah haray anitine jamma on ko honno makete ɗon haray min ko Amadou mi wiyete Amadou Diallo nam Amadou Diallo monsieur Diallo Baylo Mamadou Baylo Amadou Baylo Amadou Baylo Diallo merci haray ko adi kom min inni on ko bisimilla ko tooli ka plateau men Jama TV ɗo merci beaucoup haray no andirɗon noon monsieur Amadou Diallo ko ɓe ɓurta en faltade Amadou Baylo Diallo ɓe ɓurta en faltude ko honɗum ɓe gollata mais miɗe andi noon ko commerçant ɓe mi anda noon sido ɓe mari goɗɗum ngo ko ɓe ɓeydanta en hoore ton awa ko kamɓe andi kono noon miɗe andi ɓe ko commerçant ɓe 100% effectivement hiɓe andira ɗen golle ɗon moƴƴa hiɓe andidira kadi moƴƴa haray ko ɗum waɗi hiɓe ɗo hiɓe anda kamen hiɓe anda Sénégal hiɓe anda un peu partout hiɓe takko meɗen ɗo e toujours no andirɗon noon hiɗen yewtude ɗo émission meɗen ko yowiti affaire needi e jikkuji men haray e ko adi ko mi anda sino woodi seeɗa ko ñomitan ton en fi ko yowiti kon koye naata taw needi kon yerkum anduɗon kon e muɗum nam haray ko adi kon nam mi hewrike jama on fof wonɓe siwude ka télévision Jama TV ɗo haray pour toujours kala kon tigi landa ga eto dara si participe e yewtereji ɗin jo on tigi wawa e famude goɗɗi inchallah ko ɓeytana communauté e fulɓe ɓen inchallah nam haray ko inna émission ko inna kon needi e jikku joni mi ƴette taw ko toɓɓere wiyande needi nden ɓay en andi ko étape ji woni ɗon mi anda ko honno yiruɗon needi ndin fewdo o saayi ka wonɗen ɗo nam bon haray ko adi kon needi ndin fewdo ɗo Jama on encourage o ɓeyda needi ndi moƴƴa wona seeɗa haray ko waɗi par ce que mawɓe men ɓen ɓe andirano moƴƴugol needi un peu partout kaɓe yaari wo haray needi ndin no holliri haray Jama on no encourage a pour toujours kala bano adama mo yiiɗa teddinamo programme ji ɗin hara hayfitali fi on tigui pour toujours kala ka yarɗa ɓanta fi culture o nam haray ka needi ɗon tigui mi anda si no yiruɗon ngu zamanu hande teddugal ngal ɓe jogani mawɓe ɓen hande e no andirno ɗon noon ɓawo ɗo mi anda si tawi onon ko honno yiruɗon ɗum ɗon bon haray ko adi kon programme o jeunesse fewn ɗo haray needi ndin no manqui seeɗa par rapport avant no mi nanta mawɓe no yewtira noon par ce que haray law ayiye ɗo paykun no teddina mawɗo un peu partout mais joni ayiye paykun no sabita mawɗo bon tawa ɗum ɗo wona e needi tawa la yiide ɗum des fois e partenaire ɓe an walla e gore ɓe an walla e wondiɓɓe nam toujours ko yowiti affaire needi ɗon e ɓay gon koynte ko na sengo woto memirte mi anda si tawi ka ɓeygure ɓay hunde fof hunde sen nde ɗe yewta en daaray taw e hakkudeji men ma ka ɓeygureji men e sengo ka ɓeygure meɗen toon mi anda si tawi hiɗon hawrude e ɓen ɗon ka ɓeygure moɗon ka wonɗon ɗon o yafoto noon kono ko ɓay ko be yewten ɓay hunde fof hunde arda e dalilu mum on nam bon haray des fois on tigi no hawrodira e muɗum des fois nam mais ber kon tigui mawɓen neyi ɗum kon so tawi malla woodi faljere nde on tigui waɗi ariti fewi on tigui hara son jaalimo woliranamo hakkil hara wona yon sonku
c'est vrai. Naam. Toujours aray monsieur Amadou Baylo Diallo ko on andiraɓe commerce ko c'est-à-dire ngeygu toujours mi anda si tawi woni sengo ka ngeygu ɗon tigui mais men ɗon kadi ɓay ɗum ɗon kadi si tawi no gasa on hawray e façon yimɓe ɓen fof aray e moɗon e programme ji ɗi jokkuɗon ɗin ton no gasa haray ɗon hawre ton e woɓɓe tawata hara nano yiɗuɗon ɓe yirude ka place ji moɗon mi anda si tawi woni hiɗon hawrude e ɓen ɗon ton kadi bien sûr miɗen hawra e client ɓe woɓɓe ko sago amen wona mi yiɓe bon par ce que ko waɗi haray yigol sifa ɓenno e place mum haray c'est pas la peine mais une fois que on di ko ɗaɓɓere yalti o muññoto piiji ɗin fof fiyo waw heɓude ko faala kon o hoota o golla goɗɗum ga maɓɓe bon haray miɗen hawrude ɗin difficulté ji des fois toujours ko yowiti sengo needi ɗon e so dartidi ɓay en eɓɓay woni en eɓɓidiray woni en innata ko à 100% ko be change mais ko fandare men nden koyen change seeɗa moyen 75% on haray waway artude e ko mawɓen accuno kon sengo ka tigui ka namuji men ɓay seɗe yewde affaire needi e yewde affaire jikku ɗum fof no yowiti e gandal no yowiti e naamu est ce que on faami joni ka sengo naamuji meɗen mi anda si tawi woni no woodi ko mawɓen hollayno on tawata sa waɗi ɗum ɗon ara jannayi o tigui ka ɓeygure ton nam bon haray ɗon programme o mi wonduno e soro an seeɗa mi wondi e pati an seeɗa ɓe wenola yo mi yaw mi renoya sifa ɗin piiji bon pour toujours ɗum ɗon kala ka on tigui yaari yejitata ɗum ɗon ɓay ko fina tawa andi sengo ɗon tigui ka mawɓe ɗon e wano sengo pati e soro ɓen no wawi artirande goɗɗo piyoy heew koy ko tawata hara no wondi e nafa no wondi e mana ka e sengo o tigui so dartini an e kamɓe mawɓe men ɓen wano soriraɓe ɓen sino mottodira enen ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ma enen taniraɓe maɓɓe ɓen hiɓe sendidiri ko hombo ɓe ɓurata ɓannude e maɓɓe tawata hara on ɗon hiɓe andi on ɗon hi mo wawi e gérude namuji ɗi ma mo wawi gérude culture moɓe woni e muɗum o tawata hara soñdia waɗali e joni noon tigui ɗon sengo ɗon tigui ka sengo mawɓe ɗon e ɓay no anda wona sengo woto mawɓe woni mawɓe no ka no Laguine e mawɓe no Sénégal mawɓe no Côte d'Ivoire mawɓe no cenɗe ɗen fof mais ka wonɗon ɗo ni ka wonɗon ɗo mi anda si tawi woni ɗon hawrude e mawɓe tawata hara hi no nandita ko c'est à dire naamu maɓɓe on no nandita e naamu ko andirno ɗon soriraɓe momɓe ma mawɓe meɗen ɓen oui bien sûr ka leydi ɗo bon meɗen hawrodira e ɗum des fois ka hoore laawi une fois que on tigui ko commerce woni wadde wasata des fois mawɓe hara ko musidɓe men haali pular walla fulɓe ɓe ara ɓe sooda piiji e junngo amen bon e nder yewtereji ɗin ɓen famora piiji hewɗe e muɗum tawa no mari avantage ko noon min accirno mawɓe ɓen fuuta si min ari ɗo tawa no waɗi correspondant ko noon wata wonirde haray musidɓe toujours haray meɗen encouragé on no andirɗon noon haray numéro on nafaade sommajje joni o yi numéro on no waɗa ɗo ko wawato noddude onon kadi participe on e émission on mi wayri noon nande hito yette dialloɓe goo e nder ga mi anda ko ndu waɗi ma yette bariɓe goo e mi anda so tawi woni ɓe wawata fi numéro on e si tawi ko honno kono noon mi wayri ɓe nande ga awa haray ɓe sabba ɗo comme no ɓe wowirno noon e toujours sengo ka affaire mawɓe ɗon ka wonɗen ɗo ni se ƴetti on tawi hiɓe ne'i ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe kadi enen kadi le iɗen andi mawɓe meɗen ɓen no ne'i en needi joni noon en ari ma hiɗe yiidude ga e woɓɓe tawata hara jikkuji meɗen no nandi woɓɓe kadi no toon hara jikkuji meɗen nanda mi anda si tawi woni e nder ko wonɗon collaborude jama on kon ko honno yiruɗon e needi ɓe ka wonɗen ɗo sen yeru ko faamuɗon kon bon vraiment ɓe ka wonɗen ɗo bon des fois eɗa hawrodire moƴƴuɓe needi
ɓe tawata no andi valeur bano adama parce que des fois a yeeyi ɗo goɗɗo wara kama o sodanama des fois cewɗi heddo o innama himi hokkima manière no wondirɗon noon taw ko nedi ndi golluɗamo bon o hokkama cewɗi des fois kadi o ƴetta contact ma o nafama ñande goo ɓuuri ɗum nam ay mi anda nder ɗum ɗon si woɓɓe no poɗana on client e so tawi andi siɗa yewde affaire nedi no gasa hara ɓe yiwu e mon sa yi woɓɓe no ƴetta contact yimon ɗo waɗa dialogue no gasa ɓe yiwu e mon no gasa hara ko façon moɓɓe no neiri on noon ko ɗum wawata wonde ha heɓon siga ɗum ɗon mi anda sengo ɗon tigui so tawi woni ɗon hawrude wawaɓe ƴedde numéro aduna on compte c'est à dire relation e woɓɓe goo tawata ara ɓen ɗon aray ƴettita programme ji ko wonɗon yeyde kon e junngo moɗon ma si tawi woni woɓɓe ko bandiyagal tun ƴettirta numéro ji mum bon des fois meɗen hawrodiri e woɓɓe tawa manière no min holliri ɓe noon ngeygu amen ngun bon hara ɓe weltori programme o si ɓe hooti ɓe yi musidɗo maɓɓe faalaɗo sodde ko ɓe soodi e junngo amen kon bon ɓenna au lieu a yaade ɗo ha ka makiti ley to walla ƴawgol to ha ka nder ville bon ƴetta tan ariya mbiɗo mari partenaire jo ɗo on noon vraiment sa yeeyi o akeyete normal en fait o yeyete prix moƴƴo bon o addanama client en fait tawa no mari avantage nam on jarama ko no wata wonirde toujours ɓay toɓɓe ɗen no heewi sansay taw yaren kadi ko affaire jikku ɓay ɗon andi so tawi ɗe yewde affaire jikku toɓɓe buyno nder ɗon kadi ko tawata hara e wawa memude mum ka sengo jikku ɗon tigui mi anda ko honno yiruɗon ngu zamanu hande e sengo ka jikkuji c'est à dire ɓay façon jikkuji ɗi no heewi moƴƴino toon bonɗino toon mi anda enen e part mon on ko honno yiruɗon en e situation ji ɗin e sengo ka jikku bon des fois iɗa hawrodira e ƴette baɓe gono toon ɓe yafa noon ko ɓesiraɓe on haray gasi bon pour toujours haray ɗa hawrodira des fois yette baɓe go toon no gasano woɓɓe haɓɓay on ɗo yaltude ɗo non mi yaltinki avant tout d'abord awa gella ala bon may haray pour toujours ɗa hawrodira e woɓɓe nam tawata hiɗa mari ko wallitoraɓe si ɓe jaaɓi mais au lieu yoɓe absettane ɓe inna e awa taw ɓe gollitirta ɓe yeyama jikku bonngu bon taw ko intérêt maɓɓe tum ɓe jokkirma etc ɗi piiji bon ya ha wallamo bon o doginama taw ko waddu ɗon ko on hunnata bon ya ha déjà décourage oɗa e programme fi makko yara noon ha hayso tawi malla yiyoyi goɗɗo goo tampuɗo fiya wallitomo hara déjà oya bonnino confiance on déjà bon yaha tawa an hande kadi ala courage wallitagol goɗɗo non bon ko noon wata wonirde donc vraiment no laaɓi par ce que ko honno waɗi no yewtirɗon ni exemple ji buy no nder ɗon par ce que woɓɓe a holotoɓe ha ka tout dernièrement ɓe bonnana o tigui e programme ji ɗi jokkuɗa ɗin fo et pourtant ɗum hanira noon oui mais bien sûr andi pour toujours ko bomɓe ɓen bonnani moƴƴuɓe ɓen nam bon par ce que des fois eɗa hawrodira e goɗɗo nam tawa emo ɓitti o innama déjà hilan iwri village mi ari ɗo bon hilan hewtini mi anda goto andalan bon yurmeɗa on tigui akeyamo kama bon ha o anda biye jima hara eɗa yurmindemo ɗon en fait ƴetta budget ma jonnamo fi yo heɓu ka o jogo annatandan ha o réussira bon o bonna on programme ɗon o kuppa relaction on ya ha déjà tawa hande kadi yurmede ala ka ɓerde ma par ce que haray on no mo wattiɗa yidude on haray on ɗon o bonni côté makko on no selli par ce que ɗo ni comme no andirɗon noon so dartini sengo enen o génération hande ɗum no heewi e men il suffit que yen change tun seeɗa konga noon ko ente kon change gongol change jikku ara wonden ko kara han par ce que mo be hande no jogiti jikku goo tawata hara c'est à dire ko inete intérêt personnel kon hara fayda no jaali e jama on moƴƴa oui joni sengo ɗon tigui ka jikku ɗon siɗa yewde fi jikku woɓɓe no jikkini en arta e mum tun seeɗa par ce que mo be eno famirri noon mo be eno famirta noon kadi ko nder jikku on woɓɓe no jikkini ko enete affaire ngenari woɓɓe no jikkini ko enete affaire ngaygu gañanedi
woɓɓe no jikkini wowlugol goɗɗo harale ko gaynowo haaju est ce que on faami tawata hara si ɓe ɓurtimo bagade noon haaju maɓɓe fajay tawa ella waɗali e sengo ka ka honno yan ka corruption ɗon ka ngenare ɗon mi anda sino woodi ko yewton ɗon seeɗa e fe muɗum bon fewno ko mi attiyarde ɗo première fois bon mi yidduno e musidɗo men goto nam mi propose mo fi golle nam bon on lan avant tout d'abord faut que adda on tigi ñaama parce que ɗo ko ka saare ni naka burure tu vois bon après min mo ala problème la wawma jonnugol ñaama mais il faut walla lan taw e programme o bon ala tout dernier moment tawmi on noon ko intérêt makko o jokkirimmi wona wallugol lan déjà ko faale komi jogui kon e mbuuɗi ko ɗum o faala récupére de waccitalan on tigi jindirani kawre laawi bon ala tout dernier moment on tigi refuse firti programme o bon haray mi yaadno ha wana noon mo jaali confirme de nam joni haray ko honɗum marɗon ko yewton wona jokkuɓe siga ɗin situation ji ɗon par ce que eɗen andi siko ko moƴƴi ma siko ko boni noon bon haray ɗon ɗum ɗon déjà koko boni won ɗon eyyi goɗɗo sa walla ema wallira emo fi Allah pour an ka an kadi ñande goo seul jour viendra peut être an kadi a hawrode on difficulté d'autres pays parce que ɓiɗɗo gorko ko jinnata des fois eɗa wawi wonde ɗo stable quelque temps heɓa changement taw faut que change a pays bon yalta yaha nokku go par ce que programme ji ɗin ko tournata c'est vrai ñande goo ko waɗɗa ɗo goɗɗo kon yaha e pays goɗɗo goo waɗa to rencontré goɗɗo goo o yoɓitama toon avant de mourir bon si faɗin piiji ɗon kala jokkuɓe ɗum ɗon ko minnata ɓe koɓe yaccu par ce que wona piiwum continue kum ha on tigi heɓa e moƴƴere muɗum nam ko noon tigi wata wonire par ce que ɓe nayyi wo la vie on ne sait jamais aduna andantako par ce que ka sikkunoɗa jommum o morroto députo ɗon ko fewn ɗon Allah addantamo ɗon saabu moƴƴum ka wawata kalade o ɓurta noon fewde eko jokki ko hunde fof ko Allah on woni ko jonnete par ce que kanko andi no woni mo reeni fof ko an sino majjinani kanko e mo reeni ma ay ko woni e nder ɓandu ma ko fof mo suti ayi comme no yewtirɗon noon toujours ka sengo ngenari ɗon en daray wano no wirɗon noon sengo place ji hewɗi ma wiyen sengo fon service ji hewɗi ma même sengo ka guindete ka hoore laawi a hawray e siga ɓen mi anda si tawi woni ka sengo ka jama ɗon tigi ka mottodire ɗon e ma ka guindugol siɗon hawrude e woɓɓe gotata hara ɗum no dogude hakkudeji maɓɓe hara iwti e mon hara ɗon suti no dogude hakkude maɓɓe oui mais bien sûr wonti waɗi voyage seeɗa quelque 2 ou 3 pays comme ça bon 2 fois miɗo hawrodira e sifaɗin piiji surtout mi waɗi Côte d'Ivoire seeɗa bon mi waɗi Guinée Bissau seeɗa en fait mi waɗi Dakar ɗo bon haray ɗin programme ji ɗon mi yi ɗum un peu partout ber komi jindi ko haray pour toujours ko minata kadi communauté on kala jokkuɗo sifaɗin piiji ɗon haray on tigi accu o eto no changira on systéme ɗon par ce que on systéme ɗon on ɗo wona systéme moƴƴo par ce que pour toujours bano adama on ko watta kon yo calcule fi janggo walla calcula fi ɓiɓɓe mum walla fi famille makko on pour en cas si ɓe yeehi extérieur par ce que ɓenni kala ko golluɗa ɗimmo ma o ko ɗum kadi ɗimmo ma o yoɓitatama bon haray programme ji ɗi no woodi no selli programme ji ɗin no woodi par ce que ko ɗum noon yeli ɗen yo Allah wallu en ɗum changana en seeɗa en innali change à 100% par ce que ko ndu waɗi woni joni ka ƴiiƴan no woodi woɓɓe fayda hande si tawi woni a inni a ittay ɓe ɗum ɗon haray a bonaniɓe golleji maɓɓe par ce que kamɓe koye ɗum ɗon ɓe wuuri est ce que on faami e ko ɓen ɗon noon haray torotoɗen yoɓe ɗoyitu ɓe andita kamɓe kadi si iwi e maɓɓe ɓe guure maɓɓe no wawi remplace ade muɗum no gasa noon hara an ka sikkunoɗa eɗa ñamude ɗon hara janggo ko konɗa ñamude ɗum fof koye hoore famille makko woni artude par ce que no woodi waɗiroyeɓe noon famille makko on yeeso muɗum ou bien voilà joni noon so daari sengo ɗon tigui ka affaire ngenari ɗon wona fi yenugol goɗɗo mbuuɗi tun no naafi yenugol goɗɗo c'est à dire naata e service inna bon a jonnaylan ɗum ɗo seeɗa
simmi waɗanama ko faalaɗa kon est ce que on faami no woodi gollitireɓe façon goo tawata hara ɗum ɗon kadi no inna ko ngeenaari est ce que on faami wanoɓe no andirɗon noon hiɗe yiwde ma onon kadi hiɗo yiwde par ce que ko ɗum ko golle mon onon commerçant ɓe ɓen o eta yeƴƴa andi woɓɓe no toon ka balance ji ɓe etay ɓe yeƴƴade woɓɓe no jikkini ɗum woɓɓe no toon sa yeehi ka boucherie si ɓe tegandema tewo on ka hoore balance koye ɓe pattu patte tun affaire on jooɗo ɓenna yettodiri ɗum fof ko jikkuji noon mi anda si tawi woni noon ka sengo ka etugol ɗon c'est à dire ka balance ɗon sino woodi ko yewton ɗon kadi e fee muɗum bon haray ko adi kon fi golle balance on e ɗum ɗon allah no haɗi taw e wujjo o peesa allah no haɗi ɗum noon déjà ɗon anndi enen fulɓe ɓe machallah haray ko addi kon eɗen anndira gandal e diina haray ko anndintingol tun communauté fulɓe ɓen par ce que bon eɗen anndi fi programme ji ɗin ko ɓuri heewde kon walla hara hay so tawi malla woni jama on woɓɓe ɗuuɗa gandal haray ɓe hettike ceernoɓe ɓen walla karamokoɓe ɓen haray kala waɗirowo noon haray ko eto o change haray ɗum ɗon en tawa ɗum mamaji men no waɗayno ɗum bon enen kadi wata en aadino jogitagol ɗum ɗon innen ko ɗon heɓeten avenir men on fino moƴƴira haray yo jama on change eto no ɗum ɗon iwira e hakkille on tigui ha tawa o calcula e fi jattugol goɗɗo e balance est ce que o yii ɗum bon no woodi no woodi d' accord par ce que so dari ka marché tigui no woodi ta etay ɓe harana balance no golliraɓe pooti quoi pooti ɓenna o ko etugol kilo par exemple kilo maaro ni ma ko waytata tawa mum quoi ta noon haran ɗum pootirɗo woɓɓe ɓe no sunni buusi ha ndenki ley toon ha tawa fayda feccere ley toon fof à quelques centimètres ɗum ɗon fof hiɓe sunni buusi e mum ta hara ɓe etay tun seeɗa ni heewa ɓenna yoni allah yiya dow tawa allah yii ɗo heewi kono mais si ɓe wayli hara no fandamma e guite oui c'est vrai no woodi golliraɓe noon kadi par ce que en fo eɗen fiisutude eɗe yiwde en fo eɗe wadde recherche ji ɗin e muɗum haray mi anda sengo ɗum ɗon kadi e ka marché etiraɓe ɗum ɗon ɓen kadi ko honɗum marɗon ko yewto ɗum ɗum ɓen ɗon kadi bon haray ɗum ɗon no woodi en fait on ti ko wonno village e ɗum ɗon mi yi ɗum ɗon na goɗɗo tindinani mi fi mum d' accord bon ka Fouta toon hari mi yeyani no makiti chaque samedi ko ɗum wonno marché momin yata on e ko ɗum ɗo woni marché sous préfectoral on bon haray si mi yeyno toon mi yeyno woɓɓe no naɓi tiga woɓɓe no naɓi foññe woɓɓe no naɓi kaaba fi yeytugol ñawdira besoin mum gono toon bon ɓe yaaɓe peesa des fois min ara mi wujja tiga des fois bon min yiyeno sifa ɗin piiji ha ñande goo mawɓe faala piirdede fi mum bon jamma waɗi intervention après ɓe radio wonno ɗo yeeyude on fi wata on programme ɗon jamma o humbito ɗum ɗon ko non wondiri e yeeyoɓe ɓen toon ayi parce que ari ɓe faala fourñude ɗum ari gundo on faala on feeñude oui mais bien sûr mais oy ko ɗon tigui sengo tigui kadi ka yeeyeɓe wano dammi ɓay no gasa hay so yeeyali aw on soodi no woodi hara woɓɓe noye ɗum ko yahay waɗa ɓe taƴa tacca nane mawɓe no wira noon taƴa tacca c'est à dire ɓe ara ɓe ta an hiɗa ne'i dammol ngol ɓena joni jonnal ngol haal doon prix on par exemple inna dammol ngol ko 1 million kamɓe tuma ɓe yeytoyta ngol taƴa tacca en tuma ɓe yeytoyta ɓe naɓa ɓenna ko 1 million 300 1 million 400 comme ça hay ka 1 million ka haaldun ɗon ɗa ɓe haɓɓito ya ɗuytu ɗon ɗuyta an ɗuyta waɗa wano 900 000 joni andi ɓe ñamima 100 000 yawan kadi ka marché ɓe ɓeyda 400 000 hoore 1 million o wona 1 million 400 c'est à dire on faami toon kadi ka marché toon ɓe ñaami toon kadi valeur de 400 000 tawta 100 000 mo ɓe ñaami jungo ma woni 500 000 mi anda si tawi sengo ɗon tigui si tawi woni si ɗon soodude ma si ɗo yeeyde si on hawre siga ɓen ɗon kadi bon des fois ɓen ɗon on tino nana inde maɓɓe hawrale ɓen ɗon mais des fois no waɗa des fois ɓe aray so tawi a wiiɗa faalaɗo dammol bon siko netegol walla siko wattegol sadaka tout ça walla si tawi ko fi fembugal bon sa wi hiɗa faala woday bana banaɓe arɓe wi arɗo yeeyalal ngol dammol ma ɗo
après si mi aroyi mi addanama mbuuɗi ma ɗin ouais ɗum no woodi bon on programme ɗon so tawi no woodi jokkuɓe ɗum haray ɓenno ngay ko wiyete ko accu sifaɗin piiji par ce que ɗum ɗon kay wona ko laaba hamɓe mi lanto on ɗon e nder ɓe waɗa ɓe taƴa tacca ɗon ɓen banaɓe ɗon no woodi halduteɓe hara ɓe jontama ɗon mbuuɗi maɗi hi bon no woodi ɓe ara ɓe innama sa wiiɗa yeyde nam ɓe innama bon ka village mo ɓe innama haaldon prix i ɓe innama adduɗammo ngol ɗo kono ko ñalande kaari mi jontama mbuuɗi ma ɗin nam i hara mi arti ka makiti joni noon andi ɗum ɗon fof ɓayde ko affaire jikku wonde yewtude e surtout ko yowiti ngenari kon est ce que ɗum ɗon yerku ganduɗon kon ka l'islam no haniri noon ka goɗɗo tawata hara waway haaldidede ha para o ƴetta haaldon prix ha para o yaha o yeeya si o ara o jontama ko haaldu ɗon kon bon haray ɗon mi ɗuɗana ɗon gandal pandi nam mais pour toujours no kaani ka hakkil nam no kaani ka stratégie seeɗa par rapport ka l'islam ɗon nam ko ɗum toujours c'est ɗe yewtude fi affaire ngenari piiji hewɗi no yowiti e ɗum ɗon kadi tawata hara miskino no ara e aade marɗo moyen seeɗa fi yo wallito mo e marɗo kadi moyen seeɗa no ara kadi on ɗon kadi on marɗo moyen ɗon c'est à dire miskino e marɗo no wawi arde nokku gotum fi wallede e nder ɗum ɗon no wooda hara kanko wonɗo wallude on himo viisi e heɓugol gokkun toon tawata no ara miskino on ala hay fus joni noon e nder ko miskino on ala hay fus kon mo haɗo guini le wallede par ce que kan kadi so yi o ari ko finno o heɓira gokkun o ɓarora e ma ɓay hunde fof ko saabu est ce que on faami joni noon o ari e mon tawi e misal o wala hay fus oɗa no mari moyen seeɗa mais anda si tawi woni on mo ɓe ari mum ɗon ko hani wallitade ko marɗo moyen on seeɗa ari e makko ou bien komo ala hay hunde on ko on ɗon o duwa wallude bon haray ɗon bon mi yewte hakkillam nam wona woɗɗagol haray ha ɓurta nam bon haray analyse ka hakkille ma goto kala wawa ɗum wallitade programme mum déjà ɓe fof ɓe yaha hara ɓe seytinali nam mais haray noon ko ɓuuri haton jinde ballal ngal ko miskino voilà parce que noon ɗon moyen ɗuuɗa nam haray wallitagol on ɗon ɓuuri marde avantage ok e hakkillam mi nam kono wata wonide mo ɓe analyse mum so yewi piiji ɗin fof aynata kattinkarin ko ɗum ɗon eɗe yewtude jamanu nande woɓɓe no famirde façon goo ko toriɗen noon ko yoɓe famir façon hara koko woni positive ɗon ko ɗum yeeli ɗen ensuite se yewti fi affaire ngenari seeɗa e yiltoto fi affaire corruption ɗon no comment dirais ko inete kon e ngaygu sengo moɗon ko inete ngaygu kon mi anda si ɗon hawrde ɗin ɗon ga par ce que hunde a minimise nde ha tawata hara déjà no hoore ma no hoore gorejo ma bon affaire ngaygu ɗum no woodi ɗum no wasata une fois que jama on fotata nam des fois woɓɓe wona e contre ko selluɗa kon ɗum déjà d'accord ko jindata programme ji ma kon woɓɓe haray no woni en ɗum ɗon d'accord bon haray ɗum ɗon koye ngaygu tawa walla heɓa ɗo hunde ɗimmo ma on o añanama konko Allah hokkuma nam inna kaarijo kan heeɓi hunde kaari bon taw ko Allah joni mo hara ɗum ɗon siko sago makko perdu photon nam tawa déjà an sa heeɓino ɗum ɗon a wawayno wallitade mo o yiwa e soñdia nam bon haray ɗum ɗon no woodini ni moƴƴa wona seeɗa aray kadi koye jama on change nam sengo ɗon tigui ko ɗon dartini ko inna ngaygu kon e wuddugol ɗum no seedi mi anda sengo ka ngaygu ɗon toujours won e yewde fi muɗum fi en ɓurtu faltude jamma ene kadi yerkun anduɗen e muɗum kum ka ngaygu ɗon so daari sengo ka inna ɗon moɓe no duwa yiɗande ɗimmo mum ko yiɗani hoore mum kon joni noon o yaasi hande no yirɗon noon onon ngu zaman men ɗo e yeru kon manti ɗon ɓawo ɗo kon seeɗa
ko honno yirɗon e affaire wallidiralji ɗin hakkudeji men? Bon, c'est tellement pareil en fait. No seedi moƴƴa nam parce que hari law aray ka goɗɗo avant tout d'abord o innama kaari bisimilla ma haray ko ɗum ɗo tawduɗa alan ɗo nam e barkodiron ɗon ha immoɗa ɗum nam bon fewnɗo jamanu men gon ɗo sa ari ko ɓettoto landade honto sakuma woni si mbuɗinoton ɓe anda nam ɓe ƴetta mbuɗɗin ɓe bloquea nam bon hara kala ko ɓe duwanoma okkude ɓe innayi soodu ɗum ɗo hunde kaari au lieu yiɗa yaga boutique soodoya addu ɗo mi jonnama bon haray ɗum ɗon fewnɗo communauté on no wondi e ɗum ɗon c'est vrai e communauté on no wondi e ɗum ɗon communauté on no duwa sansude communauté on no duwa andude sariya aduna on ko sariyaji tati e ɓurɗen tañƴinade ko sariyaji tati ɗen tati noon ko wotere marɗen ñamande aranere nden sariyare aranere nden en taw ɗum ɗon feƴƴino e mawɓe meɗen ɓen ɗum ɗon en tawaka sariyare ɗimmere nden ko fewndo meɗen nde ɗo hiɗe ñamude fewndo ɗo mais sariyare tammere nden en tawoytake nden ɗon kadi nden ɗon kadi ko yimɓe men ɓe woni aroyde ɓiɓɓe men woni aroyde e nden sariyare ɗon joni noon ɓayɗen andi ko mawɓe meɗen ɓen kon ñaami ɓawo ɗo sariyare maɓɓe nden kamɓe koɓe ñaami kon en tawa kay ɗum ɗon kono koɓe heddinani en kon ko ɗon ɓarorɗen ha tawata hande mo ɓe no fajude hajum mum ta hara ala kala anduɗo goɗɗum kala anduɗo ko fewndi e yiɗata toñude mo muɗum yiɗata toñude ɗimmojo muɗum mi ɓuuri tañƴinade fi yo haaju ma on yaaru no haniri noon hara a feggaki e taguɗo ma on a feggaki e musiɗɗo ma on a hollaymo ko feewi kon tawata hara e so jokki ɗum ɗon o andidete inna a tigi tigi de ko kaari wonani lan saabu ha ɗum ɗo woniri ni vraiment mi yeggitantamo ɗum ɗo gila noon kay yiɗa yeggitantamo ɗum ɗon andu a welti hiɗa wawi noon waɗandemo kadi contraire mum waɗanamo borde ona kaari waɗilan mi yeggitantamo ɗum ɗo joni noon ɓay en compara woni hakkude waɗanaɓe ko moƴƴi kon e hakkude waɗan innaɓe no waɗana ko boni kon par ce que ɓe fo maɓɓe mo be innayi kaari a jarama ko waɗanɗami kon a jarama woni koko boni woni koko moƴƴi aɗanayi woɓɓe no haaliran noon joni noon sengo ɗon komi faala landade on est ce que no hanani musidɗo ma ko tawata harayɗa duwamo wallude ɗa moyen ma no ɗa jogui moyen est ce que no hananma ka wawata ƴettude kummakum jonnamo fi kanko kadi yo nafitor? Oui, bien sûr. Da wawi wallitorde musidɗo ma on par ce que no on continue joni par ce que no woodi hara woɓɓe da hara him musidɗo maɓɓe no mari moƴƴa non kono tawa pour que yo o musidɗo maɓɓe ɗon ittu walla mo mum on ta hara non ko probléme joni noon est ce que onon si tawi ko onon siga ɗum ɗon o yi ko honno hani yarde ko hon ɗum ɗon haray holli siɗa jogui moyen musidɗo ma ala bon siɗa jogui moyen musidɗo ma ala haray ko ɓuuri labede kon ko ya wallitomo dans condition nam haray condition ko wonta nam a nodda e mo yewtida e makko nam sa noddimo a yewtide e makko bon propose amo innamo miɗo faala wallirde ma hunde kaari bon mi yiɗa noon bonna nam ko changement immi jogoroɗa wasi ko an gollani hoorema ha heeɓi bon andita si boni a bonni confiance bon des fois programme ji ɗin hiɗa hawrodira e yimɓe sérieux e nder mum des fois hiɗa hawrodira kadi e sattuɓe jikku woɓɓe go kana toon ɓe bonnana hoore maɓɓe ɓe ñakkina kadi leñol ngol bon haray ɗum ɗon fewn ɗo jamanu no wurde ɗum surtout ka wonɗen ɗo ni oui ok kono wata wonirde joni noon ɓen ɗon ko toujours koɓe holla si tawi woni goɗɗo o ɗuɗiraka imo bakade marɓe ɓen ma o heeɓi saabu moƴƴo ka o sikkano imo duwa tambitade selon no mi famiri noon ko wi ɗon kon si a jonnama hiɗa duwa joguitora juuɗe ɗiɗi ou bien oui voilà joni noon e nder ɗum ɗo e so daari piiji hewɗi no doga hakkudeji men hande tawata hara hanano ma hana hakkudeji men
du fait que hande se yewtude fi affaire jikku woɓɓe kadi haray no mari moyen ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ma musidɗo maɓɓe ara e ɗum ɗon o jemma goto ma ñallal gotal o palta gonga o piltama ɗon o mawɓa ɗum ɗon o fokkitana clandestin o fokkita leyɗe janande no heewi mais anda so tawi woni yiiɗo yiide ɗum ma ko honɗum mar ɗon ko yewton e ɗum ɗon kadi bon ɗum no woodi ɗum waɗi ka famille amen bon aadenge koto mum koto makko no leyɗe porto o innimo yo janngu kanko tra on o innimo mi ñama ko janngu ko ɗum noon o accirimo e golle une fois que kanko emo mari biyenji o inni so janngi ɗum ɗon o wawa gerde biyenji makko ɗin janngo bon petit um ko janngi ha certain niveau ha heeɓi bac bon immi ɗo ɗe bon fokkitani clandestin o noddi koto makko o inni miɗo faalaama faynalam mbuuɗi koto makko inni non na ɗum ɗo mi accirma ko mi accirma koya waɗu programme janngugol koya janngu sa janngi ñande go aray ko an géri biyenji an ɗin fiwata ɗi bonu par ce que ɓay mi jannga allah hokkilam moyen bon mi yiɗu jannga an ɓay miɗo andi avantage gandal ngal bon petit um kon immi ɗo waɗi clandestin yeyi ɓe tawtindiri toon joni noon kankum kadi ko golla toon un peu des fois heɓa des fois moylol aray programme o ko ɓuuri moƴƴude so tawi malla a heeɓi musidɗo marɗo ko ya bako mo nunɗa laɓɓina golle maɗen fi yo heɓu encourage o wallitoma c'est vrai ko ɗum waɗi haray si tawi woni no mi famiri noon si tawi woni musidɗo ma ko haani kon si tawi himo mariri noon moyen mo innimo wallirima ɗum ɗo wata ndaaru fi himo leyɗe porto an hiɗa jooɗi ɗon sikka a heɓata ko heɓi woni heɓude leyɗe porto kon par ce que no wawi wonde ka woni ɗon e kanko emo anditi ko yangi molanaki woni toon ko lette molanaɗe o wonde mum ha an himo accumale e biyenji makko kelɗuɗi ga hiɗa jooɗi lix ɗa jooɗi ɗa waɗa ɗon VIP fiya gérant on ɗon ha an kadi wawa retrouvade après woda ko jonnuma ɗon tata haranga heɓali souffrance kanko ko heeɓi kon kono a yeey woɓɓe accay ɗum ɗon fof gonga no wirɗon noon comme no yewtirɗon ɗo woni joni ɓe jiñana ɓay innama kaari ko leyɗe porto woni min kadi mi yahay awale hara souffrance wonda toon on o ala Afrique ma ala ka halfina ga est ce que on faami voilà ko siga ɗum ko ɗum jama on woɓɓe no toon no duwa toujours wattande yilla e ɗin programme ji andita kori yo hande sa heeɓi saabu moƴƴo ko watama joƴƴinde e place andu hande aray an a heeɓi chance par ce que yaasi hande o ɗe reeni e hoyende nden est ce qu'on faami woɓɓe noon inna e hoya andi woɓɓe koni wirde hoya koko yewtunoɗen nanen kon ka sengo ngenaari andi yahay ha joni wano état on ni ma c'est à dire fonction ji ɗin ni ka iwata dow toon wawa si ɓeeɓiti ko ɗum yiya toon ɗuuɗuɓe maɓɓe inna e hoya ko honno woniri hoya par ce que kamɓe joni koɓe wonno piltude jama on kon ɓe heɓa goɗɗum ɗum ala heɓade han kadi est ce que on fa ɗuytike joni noon e nder ɗum ɗon kala noon gollanowo ɓen ɗon han kadi koɓe haalduno kon ko fof ke ɗuyte sina ɗum ɓe heɓata koɓe wallirama ko ɗum taki ɗuuɗuɓe innayi sa yonnini dey no satti e gonga koyen de kon e yelaki yo sattu tun ñande go gonga oya satta kono sattata ha lutta ɗum tun ko ha satta ha ɗum ɗon iwa hoyende ara ɓay allah kan hay goto aña ko añuɗo hoore mum woodi ok toujours no makirɗon ni sengo ka e yaha toujours memen ka clandestin noon seeɗa mi anda sengo ka suddiɓe mi anda si no woodi ko yewton kadi e sengo clandestin e sengo ngaygu e sengo jikku hara ko ka sonnaɓe kadi seeɗa bon haray ɗon programme o woni komi ɓeyta ɗon seeɗa haray surtout sonnaɓe en kamɓe woni yumma men kamɓe woni bandam men kamɓe woni yumma men haray pour toujours kamɓe kadi des fois iɗa yiya woɓɓe maɓɓe toon tawa hiɓe ƴettidiri en surtout aden e sina mum walla surtout rewɓe ɗiɗo wonɓe golluɗude
aden e patron mum boydiɓe ɗiɗo haray deux fois iɗa hawrodira e woɓɓe ɓen tawa ɓe yiɗidira surtout noon tawa ɓe fof hara ko ɓe leñol gotol ɓe fotta kadi e nokku gootu hara ko goto ɓe gollanta oya aña oya aybina oya e ɓaawa makko han patron o raɗo ɗimmo makko ɗum kan no woodi haray ɓen jokkuɓe ɗum noon haray koye ɓe to ɓe change ɓe andita ɗum ɗon ɓe tawra ɗum ɗon mawɓe men ɓen par ce que ko waɗi ko ɓuri kon mawɓe men ɓen hari si tawi malla fokkiti aventure a gorko ɓe nayi wata wujju wata jattu wata kansu neldalal ngal bon hari ɓe jaɓata rewɓe ɓen yalta ɗaɓɓere avant no mi expliquerana noon bon joni ɓay monde on changi technologie on avance joni rewɓe yaltay des fois waɗa clandestin bon haray ko ɓuri kon clandestin on wona ko hani ɗon tigui ɗaɓɓu kaydiji légal o toro visa o yaha lawol légal hara so yeeyi o accueillete normal hara on tigui yeeyali gurdam mum ɗam e lakara on vraiment haray ko ɗum ɗon ɓuuri komo wuuri nafa par rapport si on tigui maayi haray komi conseillata bandiraɓe men ɓen e yumma men en haray pour toujours si faɗin piiji ɗon si tawi no wodi jokkuɓe ɗum haray koɓe change ɓe encourage kadi ɗimmoɓe mabɓe ɓen si tawi ɓe ɗin piiji ɓe change way toujours si tawi ɓe ɗin piiji ɓe doit change e pourtant le no woodi par ce que so daari hande yaasi hande o no woodi bandiraɓe men hewɓe yaltuɓe no ɗaɓɓana hoore mum tawata hara mawɓe mabɓe ɓen no acciɓe ka no hiɓe acci mawɓe mabɓe ɓen ka village ji est ce que on faami hara ɓe yaltude ɗaɓɓere te en surtout woɓɓe no woni ɗaɓɓirde noon bon na légal ka oui mi anda sengo ɗon tigui ɓay ko ɗaɓɓere fi affaire ɗaɓɓere wonɗen haalde sengo sonnaɓe no woodi patron ɓe hawrayɓe e bandiraɓe men ka yaasi ƴetta ɓen inna bon mi ari golle woni noon ko patron gorko ma ko debbo ɓenna miɗe mari golle ka suudu e haalden prix par mois aya si par exemple siko sonnajo hawri joni e bandirawo men ka yaasi o ƴettimo naɓi ka suudu ɓe haaldi prix chaque jour on ɗon no gollude ɗon chaque jour mo gollude ɗon des fois yaha ɓe wowodira ona joni so tawi woni wonantama probléme accu wona ga no woodi chambre mum ka waala ga est ce que on faami bandiraɓe men ɓen woɓɓe ɓen no wawi no woodi hewɓe accepté ɓe ɗum ɗon inna bon ɗo moyen heeɓike par ce que han kadi ɓe yoɓoyta nokkugo fi walugol ma ɓe heɓata sattede nokkugo ɓe jonna chambre kamɓe tun joni noon e nder ɗum ɗon hara sonnajo no mari moodi ka nder galle toon joni noon e nder ɗum ɗon on sonnajo ɗon si o yalti o yeehi modi bon no heddi toon woɓɓe ɓen ko ɗon profitata e hoore bandiraɓe men ɓen inna ɓe waɗinayɓe piiji añiniɗi sina ɗum ɓe accintinaɓe golle ma ɗum ɓennaɓe bon ɓayɗa andi ɗo ay ka wonɗa ɗo ni na yoɓay hay ñamete ma yoɓata rien du tout sa waɗade komi faala kon a yaltay ɗo est ce que a faami te ɗo komi woni jongalle ɗen ɗo komi yiɗi wo dogata ɗo ɓen no woodi mi anda so tawi woni noon si on hawri e ɓen ma est ce que si on heeɓi sifani ɗon sifi ɓen ɗon on kadi bon mi hawrali e ɓen ɗon mais mi hawri e debbo expliquant lan sifa on ka ɗon d' accord ɗon debbo on ɗon ko weldijo an d' accord o waɗi aventure seeɗa o waɗi ka leyɗe naareɓe ɓen o yimmi ɗo o yeeyi toon voie légal ko vol o waɗi bon ɓay o yeeyi han o hewti ɓe accueillimo ɓe wattimo gollinde seeɗa seeɗa après ɓe wattimo proposé programme ji gono toon ɗi tawata bokkay ko ɓe wadduno fi golle ɗen kon bon ɓay debbo on ɗon ko dimo ko nunɗuɗo himo andi ko mawɓe makko ɓen yamiraynomo kon o yejjitani ɗum ɗon himo waɗi ɗum ka mémoire makko haray pour toujours yaha o wilan yaha o faali ab settude mais o anta mawɓe ɓen ko wiyaynomo kon sa yalti reenu hoorema ko ɗum si men daɗa menen ga kamɓe woni ga bon haray o wonir noon ha ɓe wadduno golle ɓen ɗon ha o yeehi ɓen ɓe sattinanimo toon moƴƴa o préféri waɗugol kadi sorti e pays on o préféri artugol han o hewtaka maɓɓe o tawi ko ɗum ɗon ɓuranimo ko ɓen ɗon ɓe utilisé tamo kon ɓe accitiramo ni wala moƴƴere ka Allah en fait aldanamo e teddungal bon haray kala yiiɗo mo hara kadi no
désactivé on tigi no découragé on tigi no ensuite ɓiñina on tigi a huccay tum ɓe haalama bon haray on tigi déjà a rewa tum kam jama on tum mbiɗon ɓenna kaarijo taw wona ko moƴƴi bon haray bandiraɓe men ɓen évoutu sifa ɗin piiji ɗon ɓe ƴetta exemple ji moƴƴiɗi ɓe gollitira so tawi malla woni ɓe suivi ɗin programme ji ɗon ɓe wawa wadde attention e surtout aventure on surtout ɗon tigui par ce que kon waɗi ko cende ɗiɗi seedude no woodi accepté ɓe no woodi ɓe acceptata joni noon e sengo ɓen accepté ɓe par ce que no woodi tata hara ɓe yeehi ɗum ɗon ɓe heeɓi koɓe woni heɓude ɗon haalisi tata hara no ɓe heɓiri ɗi noon ko no wirnoɗo nane noon ko illégal ta na no dagori joni noon ɓe ƴetta ɗum noon ɓe ñammina mawɓe maɓɓe ɓen te alors mawɓe yamiray des fois so yeehi wato ñammi men ko boni oui joni noon ɓe jokka weeli foti ɓe waɗa ko ɓe haɗa kon bon ɓe jontana mawɓe ɓen des fois sa mawɓe goo so tawi ɓiɗɗo maɓɓe debbo jonnaniɓe surtout so wonda e moodi makko ɓe jaɓata ñamude menen ɗum no telenka men Fouta nam ɗon noon koko hittile kadi woni ɗon par ce que ɓe anda gonga hay so tawi noon koko laaɓi mais ɓay tum woni ko kumfen hoore makko woni woɓe ɓen kay gonga moon ɓe acceptata ɗum noon no woodi eyyi wona sengo ka moɗon tun no woodi e partie ji hewɗi kam meɗen tata naamu men on yamirali c'est à dire hollali ɗum ɗon no acceptani mawɗo yo ñaamu ko ɓiɗɗo maɓɓe suddiɗo heɓiroy ni tata hara koye ligge makko no gasa noon no wawi wonde sengo woto si tawi woni hara ɓe o woni gollande ɓen ɓe ƴetti témoin ɓe woni seede hi ɗum ɗo ko mene waɗanimo ɗum ɗo kala noon ko feƴƴiti ɗum ɗon haray men tawaka kala noon ko yiɗon noon komi yewti komi haalani on ɗo kon ko naɓi toon kon si tawi ko non woniri ɗum ɗon on waɗa toon toñu haray koye immorde amen no woodi waɗirayɓe noon kadi fi holnugol e ɓengure makko c'est à dire mawɓe makko ɓen ko addi kon no laaɓi oui c'est vrai no woodi golliraɓe noon nam no woodi golliraɓe noon bien sûr voilà mais noon kadi no woodi woɓɓe ɓen si tawi malla woni kamɓe mbuɗɗi ngari ko mbuɗɗin tum ɓe naara ɓe tefata ɓe landata ko heddi kon s'en fou ɓe muuɗay tum bon hara on programme ɗon ko mawɓe waɗu attention kadi moƴƴa e sengo ɗaɓɓere e bandiraɓe men ɓen e kala ka ɓiɗɗo ma suddiɗo gollata haray a wiyaka wata o gollu ɓay fewndo ko mondu fewndi haray pour toujours kaw gollata ɗon a yettoto anda salaire makko ettoɗa anda no woni gollirde anda heure golle makko anda heure repos makko bon sa faami ɗum ɗon haray pour toujours moment ka waddanma goɗɗum ɗon anda so tawi malla ko to iwri e so tawi malla kanko ɗaɓɓanni hoore makko haray komi conseillata jamma on koɓe wakkilo buyi programme ji ɗin ɗon ɓe waɗa attention e mum eyyi ko ɗum tigui so on andi ko yewɗon ɗon kon sa ɗuɗuɓe no ƴetta wano ɗin précaution ji ɗin ɗen eɓɓoje ɗon ko eɓɓoje ɗe ko c'est à dire ɗe andanɗa hoorema fof no duwa waɗirde noon woni noon kaka sengo enen sukaɓeɓen ma ka sengo bandiraɓe men ɓen par ce que kono waɗi no cenɗi ɗen fof mais toɓɓere nden ko ɓuuri tuusude tigui tigui ko sonnaɓe onno bandiraɓe men ɓen par ce que enen mo joom mbaali no wawi yaltude yaaha ɗaɓɓere o naɓa o jonna mawɓe makko ɓen mais ɗon kadi no woodi rewrayɓe e no hanniri no woodi kadi rewrayɓe toon no hannira par ce que woɓɓe no jikkini joni ko tuma par exemple wano téléphone ni joni gonga koye nde ko mbay technologie avance e pijji hewɗi no yalti no woodi no jouira goɗɗum itta 500 heeɓa e million 2 millions comme ça est ce que on faami e joni noon mi anda ɗum ɗon sino haani ka wawa ƴetde ɗum ɗon ɗin ɗi heɓata si a ari heɓude ɗin ɗon inna a nelda e ɗum ɗon mawɓe ma ɓen bon haray ko adi kon si ɓiɗɗo gorko yalti ɗaɓɓere ko waɗu ko adi kon laaɓude laɓɓina golle makko ɗen laɓɓina hoore makko bon so nelda e mawɓe makko ɓen o ndaara ko laaɓi ko dagui o nelda mawɓe makko ɓen par ce que mawɓe men ɓen ko mawɓe tedduɓe ko mawɓe andiraɓe diina e yimɓe kelɗuɓe bon haray ɓe hato jina e ñamugol ɗen kulle kanare ko woni o haray kamɓe ɓe hato jini e ñamugol ko laaɓi ko ɗum ɓe neyri en haray si mawɗo ma noon neyrima ko laaɓi ko dagui haray an kadi ko ya wakkilo tambitoramo
ber taga ma on hara koko laaɓi ko dagi naam eyyi hara a ƴettan ɗon ko tawata tawrade mawɓe nelda ɓe ndin tuuni naam nde wonno kamɓe koye laaɓi ɓe woni e mum ay ko noon woni no woodi hewɓe meɗen jikkiniɓe wano siga ɗin piiji tawata hara kaalisi no heɓade kono no ɗi woni heɓorde noon ayta tepere ma niyeɗa ma hara simplement ko siga konko wiɗen noon ɗi heɓori l'argent facile voilà joni noon no woodi gonga no wirɗen noon no woodi ɓe tefata landata ko ɓiɗɗo an on addi jawle ɗen machallah modi yo Allah waɗu barke e ma vraiment miɗe weltanima ɓeydu wakkilare ɗo wata jaɓɓo accutude on entreprise kaji wonɗa heɓude ɗon de e joni noon ɓe anda hara on entreprise ɗon ara ɓe famani ara ɓe anda on entreprise ɗon ko ɗaw ko no woni voilà ɓe anda on no woni ɓe encourage mo e ɗum ɗon kankadi o ƴetta ka haqqille makko ene ɓe ko ɓe no wawi wasi ɓe andi komi jokki ko ɓay ɓe encourage lange mum non no yapade probléme bon haray ko adi kon eyi e mawɓe men ɓen ɓe duwa kamɓe kadi wattande yille de ɓe duwa wakkilade e kala ka ɓiɗɗo maɓɓe woni nam ɓe heɓa contact e ɓen ɗon voilà ɓe anda koye hoore honɗum woni gollude ha o jonnitana ɓe par ce que so tawi malla woni ɓiɗɗo ma yalti ɗa dowa etade anda konto woni anda ɓe wondi anda ko num o jokki par ce que nde wonno so bonni ɓe ɗaɓɓitaymo haka ma nam koya waɗu tout possible anda koye hoore on num woni fi wata ɓe bettire piiji ɗe andiramo nam bon orientamo souvent waɗamo e bon condition no wowiri noon ɓay mawɓe men ɓen ɓe andira nunɗale feewal ay ko noon wawata wonirde andi sa yi ɗuɗuɓe ƴettay ɗin on façon ɗon du fait que ko gotaw ɓe anda si tawi woni kamɓe jokkuɓe ɗen golle ɗon ɓe anda si tawi woni ɓe iwi e muɗum ɗon e kaka ɓeygure ɓe hotta e hande le ɗa wawi heɓude konko wiɗen ɗon ndin jawdi ɗo yaaha innaɗa wadde boutique ma ɗa wa darde galle tata hara no heɓirɗa ɗin ɗon noon wona no ɗumannori entre temps woɓɓe ɓen hay gantata ko galle mum ɗen galle ɗen bona ma si tawi ko boutique waɗɗa e ɗum ɗon soit courant masa bonna boutique on ma bandi ara ravage nde wotere par ce que an kadi ɓay ko argent facile koni heɓirnoɗa ɗi goɗɗo kadi ara e moɓira ɗum noon inna way andi lontodira ko c'est que ñawlinirta ko noon ko noon ko ɗum piiji ɗin toujours no duwa wattanede yilla mo ɓe no wirɗen no ɗaɓɓa hunde nden hara no yangani si a yanganike hunde tun anda no jogorande bon ko no woni haray programme ɗaɓɓere nden e haray pour toujours goto kala ka wonɗon e capacité no woniri noon haray koyo limite faale makko ɗen berkugal larcikimo kum voilà so tawi ma Allah woni a ƴeganaki si Allah jaaɓi kala ko golluɗa a waway wadde en bon condition investir kono so tawi ma Allah woni haynike gore ma no dasa 4x4 wal ala hay véloru bon sa daari ɗum ɗon a wujjay ɓe sokama tarda a nafata mawɓe maɓe vraiment bon haray ko ɓuuri moƴƴude kon koye wonti wonu ka place kala place moɗon o yankino o sendoda e mawɓe makko ɓen ko woni heɓude kon haray ko ɗum ɗon mi encouragé jama on surtout communauté men o nam e kono wawata jama on fof no heɗiti no darde kadi toujours sa darti gon sengo ɗon ko yelotoɗen koye Allah on ɗuytan en programme ji goo ɗi jokkuɗen tawata hara ɗi alda e nafa ka ɓeygureji men par ce que so daari hande foof no yalti ɗaɓɓere duhi suddi foof no yalti ɗaɓɓere joni noon fayda ko piiji goo hiɗa ɗaɓɓaɗi hiɗa heɓaɗi ka ɓeygure ma ado a yaltude ɗaɓɓere ko honɗum woni ɗum ko mawɓen ɗoftagol ɓe ngol mi anda sengo moom sino woodi ko yewton e jama on c'est à dire o génération ɗo fi angal woɗɗitagol mawɓe ɓen taw ha anda ko honɗum si ɓe iwi ko honɗum ɓe acci ko wawata innorde tata hara koye maɓɓe iwri par ce que ɗum no woodi mi anda si tawi on no woodi ma si ala ma si no woodi ko wawa toon jonude ɓen ɗon kadi comme conseil ma sino woodi ko ɓeydi toon e nder muɗum par ce que ko ndu waɗi hunde fof nde ɗe yewta no yafoto tun en jonnata en innata goɗɗo yo accu hunde harande ala mi anda sengo moon si tawi woni en hawri
ngu zamanu men tatara no woodi wonɓe takko mawɓe muɗum ma an woɗitiɓe mawɓe muɗum e fi andugol keyeji ɓe guure nde. nam haray on programme ɗon haray no woodi nam mawɓe men ɓen des fois min miɗo manti ko monno ka soro an si ɓe fokkitino soppuru ɓennayi ƴettu satalde nde waɗa ndiyan yaaden ka soppuru bon so tawi ma Allah woni mi waɗirano noon fewdonduma hande sa naɓilan ka ɓuruɗa ni kono soppirte bon waɗa famde kon ko janeɗen mi attorta so tawi mi waɗirano noon nini kono komi jokkunoɓe mi andi ko tokosoy koye wonti gatta to ittude si yahna leɗɗe janeɗen bon haray wonti no weltori on programme ɗon haray mi encourage kadi kala musidɗo men communauté fulɓe ɓen haray kala ka on tigui wata hikkorde haray mawɓe avant on tigui no iwde toon yo weltimɓe ɓerde ɓe yamodira no moƴƴiri si on tigui wayno yaltude ɗaɓɓere nden haray ko ɗum ɗon mi mari komi encourage jama o ok encourage gol jama on fi andugol ko honɗum woni ka ɓeygure mata aɗo a yaltude kamma ida duwa andude ko woni toon kon aɗo a yaltude kamma par ce que sa ko neɓuɗa yahude ñande go a arta e kamma ɓoyama wolede ko neɓuɗa yahude kamma ka kamma a artoyay ɗum soit on tigui maya ka jananiri si moyen no woodi ɓe artira fure on ma ɗum o an tigui yaha soit a heeɓi a arti ma a heɓoyi on tigui heɓoyi ke arti ko goɗɗum e mum kono a artay kamma inchallah joni noon haray ko yeeɗi ɗen haray ko battane moƴƴe ɗen est ce que on faami haray toujours sonnaɓen ko no woodi ko ɓeytan ɗon seeɗa ma no woodi ko mi lando on ɗon seeɗa e sengo ɓe sonnaɓe ma ɓe bandiraɓe men no wirɗen noon ɓe ala moodi ɓe heɓala taw moodi ko yeeli ɗen ko yo Allah on okkuɓe hara ko moƴƴu voilà allahuma amina mi watta ɗum ɗon noon e so dartini gon sengo ɗon no woodi bandiraɓe men tawata hande sa yeehi ɓe yangi ha waɗi taaɓe ma place ji wiren noon waɗi place ji ɓe jooɗi ka janani ɓe yeeya toon joni hayso fayda no woodi e maɓɓe hayso haalni ɓe fi affaire dewgal woɓɓe maɓɓe toon ɓeynata si bon haqqille ɗen haray wona e ɗum ɗo woni kaka ɓe jokki kon mi anda sino woodi ko ɓeyton ɗon kadi seeɗa e feeɓen ɗon bon haray des fois rewɓe gono toon bandiraɓe men haray la plupart so tawi waɗoɓe ɗum haray ko ɓuuri kon haray ko jombanoɗo o haɓide moodi makko la plupart bon woɓɓe ɓen ya waɗira noon fi waɗgol ɓiɓɓe ɓen souffrance fi no neyra ɓikkoy koy par ce que worɓe ɓe woɓɓe no e men kamɓe ko intérêt maɓɓe tum ɓe andi bon haray noon bandiraɓe men ɓen kañum kadi koyeɓe muñño ɓe évita wondugol e gorko ha fuɗɗo ɓeynude e wikkito inna so jawon ko gorko on tum dowa heɓude ɗum wona kanko debbo on haray ko si muññonirama ko ɗum wata ɓuytande en sifa ɗin programme ji ɗin so yi hande enen fulɓe ɓen fayda fimen no hayfinaɗo seeɗa c'est à travers de cette chose là bon haray ko ɓuuri moƴƴude kon ko en andu hoore men teddinen fimen hara e waɗali ko woni wo ko tawata ñakkina en haray bandiraɓe men ɓen koɓe waɗu attention e dewle maɓɓe ɗen ɓe encourage o ɓe jogitora moodi maɓɓe juuɗe ɗiɗi ɓe anda ko ɗum ɗon Allah on foti ɓe bon nde wonno foɗore nden wopata haray so tawi ma Allah newini a heeɓi gorko julɗo jombuɗoma ko jonnuma o taw ko adi kon a yondinora e ɗum ɗon duwanuɗamo fiyo ɓeydo janggo no wawi ka o heɓa jungo tew o adda o jonnama eyyi kono so tawi ma Allah woni an so ƴawniɗo 10 000 o jonnima 500 ko 9500 o darta bon haray ɗum ɗon wona ko laaba noon koɓe wakkilo ɓe muñño ɓe jogito fayɓe ɓen ɓe dankoɓe ɓe teddina joom maɓɓe haray ko ɗum ɗon woni ko wata wallitade inchallah weltanama kono tigui le faalira ɗen par ce que hunde fo hunde en addata wiyen koko wiɗen kon mi yewtino ɗum ɗon haray musidɓe si tawi woni ɗum ɗon wawi andude ma onon tigui ɗon ma hiɗon suuti en ala yewtude exactement ko be itten ɗum ɗon ko faandiɗen ko yewtere ko e nden nde yewtere ɗon le ko faala ɗen si tawi no woodi wonɓe jokkubde e ko tawata hara e julɗo yiɗa yarlaki koyo accu enen ko ɗum fandani ɗen on faami e ko moƴƴi kon ɓe duwa ƴettude ɗum ɗon
goɗɗo e yewtaɗo tum fi forcément yo goɗɗo ƴettu tum ko moƴƴi kon ko wonde yewde ɗo kon ma ƴetti ɗum kadi à travers ka ɓeygure makko ma e mawɗo goɗɗo goo yiw tun an ko moƴƴi kon tawale hin ɗum ɗo no nandita e ko mawɓe ma ɓe waɗata kon ma no nandita e ko mawɓe ma ɓen hollayno ma kon ƴettu ida hawra e gonga ko ende ko nene baba kadi ida hawra e mum ka yaasi hara ko anda bani hore hara ko anda voilà hara ko anda bani hore ma bon do ngara ko manière comportement marduda merci oui o yi ko ɗum waɗi haray aduna on ko ɓeni ko wo no satti satta mais ɓeynayi o porto joni no yi wo aduna on satta ko sattinanɗo hoore mum sattini aduna on effectivement ko no woniri ko no woniri ko sattinanɗo hoore mum sattini aduna on par ce que kañum fop no waɗa loi mum on no toon no waali soit a ƴetti no haniri noon a daɗi son jaw ma o a orienté ke seeɗani aybi ayay gaɗa to oui c'est le devoir wa c'est le devoir en fait ko no woniri joni noon ko fandi ɗen koyo jama on andu kori yo ide wawi iwde o monde ɗo aroyenge monde goo joni noon siko sago ma ndeɗa hewta e o monde to yo taw hara a moƴƴini o monde mo a moƴƴini merci o taccudu ka henɗa ɗon ɓeydeteɗon seeɗa sabu ka henɗa ɗon nam bon hara programme ji ɗin koye jama on andutu pour toujours moƴƴere o nande wotere nam sonti waɗi moƴƴere hannde yo ɓeydu nam par ce que ko ɗum ɗon woni ko nafatamo kon c'est vrai moƴƴere sa waɗi moƴƴere nde wotere a décourage ke haray anda nafa moƴƴere ko waɗɗa ko sina ɗum encourage ay ɓe wonduɗa ɓen kamɓe kay ɓe waɗi moƴƴere sifa ko waɗɗa kon nam eyi ko ɗum toujours ko yowite ɗum noon kon so on daari heewɓe e meɗen heewɓe e meɗen min naali fof kono heewɓe e meɗen vraiment en félicitay en félicitay génération on par ce que no woodi wakkiliɓe fi changegol mode de comportement c'est à dire fi ƴettugol eɓɓore goo tawata hara koko mawɓe meɗen ɓen acci kon no woodi sukaɓe hewɓe meɗen hannde tawata hara gila ka duuɗe gila ka haajuji jokkere en ɗan ma affaire lamatéri ji génération o no wakkili moƴƴa no woodi hewɓe men ko ɗum ko gonsengo ɗon en profitay encourage en ɓe e ko ɓe jokki kon kala manin société ma projet mo ɓe jokki tawata haray no wondani société on e nafa hiɓe iɗen encourage ɓe yoɓe ƴettu kadi woɓɓe ɓe wawa hollude ɓe ɗin laawi vraiment ko boni kon c'est à dire chômage on ɗuytoto e génération o hunde fof hunde gon ko wiɗen kon sa heeɓi laawol aranol ngol a heeɓi laawol ngol aranol ɗo ngol moƴƴi vraiment haysi soñdia waɗante koko hawre par ce que tagaɗo kan ko be tun o hawra e sattende on seeɗa fi yo hawre hoyende on hara so jooɗike wooday ko inna bon ñande goo kono woni ñande goo mi haw waɗno ɗum mi yii goɗɗum par ce que cela veut dire a vécu souffrance on a hawri e sattende seeɗa ko ɗum waɗi ha siɗa nde ñande goo ɗum noon toujours allez-y bon haray ko addi kon ko moƴƴi kon ko ɗum ɗon jama on jokkitata voilà déjà sa yehi e karamakojo wona jikku makko ngu janggata ko bindi ɗin janggata hiɗaya des fois yoɓe yafanolan noon des fois hawrodira e neɗɗo jannguɗo tawa Allah no jarriborimo piiji ɗi tawata tawaka e gandal ngal bon haray an so tawi ma la yeehi janngugol ka on haray ko ya janngu bindi ɗi o jannuma ɗin gollitira ɗin hara a gollitirali comportement makko on c'est vrai bon haray so tawi malla woni a waɗiri noon a heɓa e moƴƴere ka aduna ɗo heɓa moƴƴere ka lakara kono amma so tawi a yeehi janngugol a tawi an ko jikku gonɗa janngude a wajata ko hay nokku par ce que haray kala ka wajiɗa ko piro wonta haray noon ɗum ɗon ko jama on kadi waɗu attention e sifa ɗin piiji ɗon ok fewndo ka waynodirten ɗo fayda leero nangi en mi anda ko inna ko wiɗen kon ɗo needi e jikkuji men ko honno yirɗon programme needi e jikkuji men on e c'est à dire o émission needi e jikkuji men e ko honɗum kadi marɗon ko ɓeyta noon jama on bon vraiment haray ko waɗi kon taw mi weltanike wonɓe en sifude ka Jama TV ɗo haray pour toujours télévision on ko télévision mawɗo e nder territoire Sénégal haray kala ka on tigui hikkori no wawi sifude o émission ɗo haray c'est important surtout la communauté guinéenne ou les communautés Peul bon
partout dans le monde haray ndarugol o télévision ɗo no mari important moƴƴa on tigi ɓeydoto no hatton jini kadi pour toujours ka enen fulɓe ɓen e miijjotoɗen mawɓe men ɓen no neyira eno mawɓe men ɓen sifani en no neyira kamɓe kadi enen kadi ƴetten no ɓe neyirano noon ndaren se wawa e neyirde noon ɓiɓɓe men ɓen par ce que si tawno mawɓe men ɓen neyano en enen e watano andude ko woni honnu ko nde ɓe newno en wawɗen lijintinde programme ji men heewɗi bon enen kadi ko à travers de ɗum ɗon neten fayɓe men ɓen hara janggo kamɓe kadi ɓe wawa e lijintinde programme ji maɓɓe hara ɓe ɓaal difficulté mum haray mi weltanike jama on fof so tawi woni on tigi trompike gara no yafini kadi inchallah assalamu aleykum warahmatullah vraiment o weltanama ko ɗo kadi profitete weltino en technicien ɓe men ɓen ko walliti en ha programme on yaari no haniri e weltanike jama on fof kadi comme no andirɗon noon haray e yiide kadi alarba arowo inchallah gila ka 20 heures yoni e ko yowiti o émission men needi e jikkuji men haray e weltanike kadi ɓe ɓannuɗen takko meɗen ɓe ɗo ɓen ɓenne Amadou Baylo Diallo ko wonɓe gollude ka nder saare ga moƴƴa e ɓe gollude kadi ɓaawo haray vraiment o weltanama mi weltanike on en e yontere hannde kadi si Allah on jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh